Hola amiguis, estamos en un nuevo vídeo. Pues ayer hice una apuesta de esas raras, no sé cómo se llame, y pues ganó euskera. Y pues este vídeo va a ser de euskera, entonces bueno, voy a empezar a hablar euskera desde ahora. Bueno, orain hitz egingo dut euskera eta hori. Gaur jolastuko dugu pixka bat super B-ara eta hori. Joango gara horra. Gaur joango gara Valles de las Nievesera. Así que bueno. Daukat partidak hau da nire lagunekin egin dut. Hau da bideo batetan egin pasatu duen kolmena eta pues aspertu nuen eta pues hori egin dut. Eta hau da principal zera niretzat balitzen dut oro. Partida hau zeske dauka guztia, hiru izarrak dauka. Así que bueno, joango gara Valle de las Nievesera. Jarriko dut nire gauza. Guztia. Eta zika pinguinoa jarriko dut. Eta kenduko dut hau edo ez dakit zer jarri. Hau eta gaude ez dakit momentu bat, begira. Bueno, begira orain, begire. Listo. Ez. Da bat. Eta joango gara Neu Ballerera. Eta pues egingo dugu ez dakit gauzak. Esango dut sticker pegatina ez Neu Balle. Bueno, hemen lehenengo gaude eta joango gara hemendik. Eta horrela eta horrela. Joango gara hemen. Eta salto bomba bat eta pegatina. Hemen daukagu beste bat. Joango gara hemendik. Gero hortik eta hemen da. Eta begira, daukagu kofre bat eta pegatina. Bueno, orain joango gara hemendik beste pegatina nola esaten enkontratzeko eta pues hori. Hogeita hamaika txanpon daukat orain. Eta hilduko dugu zerbo hauek eta jarriko dugu hemen salto bomba bat edo hemen eta frogatuko dugu non dago. Repan ez dakit non dago orain. Hor dago. Eta pegatina hau da.
ez nago acostumbratuta hitz egin euskara mucho, eta bueno, kendu erditik erlea. Bueno, derrotatuko dugu Yeti. Nire boss favorito da Yeti, eta zure jefe favorito jarri komentarioetan. Begira. Saltoka ibili dezakegu oso gauza asko. Joko dugu. Yeti! Ah! Ez. Kendu erditik. No, ez. Kendu. Horrela. Seguru dauka fallo batzuk, baina eske bai dakit euskera, baina ez du hitz egiten euskera horrela. Ba, bueno, ai! Ez jo, Yeti, joko du zuri. Ai, gure alaba. Eta hartuko dugu jabe, eta salbatuko dugu Polaris. Oso ondo. Bueno, momentu bat, baina... Ah, vale. Orain, pues, hartuko dugu 10 txanpon. 50 txanpon joango naiz, 50ekin. 2 txanpon, geratzen zaigu, 1 txanpon. Listo! Ja daukagu txanpon guztia, ok? Ze susto, eman du. Begira. Uy, ez eman bueltak. Begira. Ai. Bueno, joango gara hemen. Eta hori. Ahora joango gara orain pikerrekin lehenengo egingo dugu ez. Lehenengo kenduko naiz arropa hau eta jarri normala. Nire begiak. Faltatzen zaita orain ez da faltatzen ez. Nire lepokoa hor dago, jarriko dut zika de oro, eta bueno, bakarrik intro eta despedida egingo dut gaztelania. Eta bueno, y bueno, amiguis, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si es así, dadle like. Y pues eso. Y este vídeo me costó mucho porque no estoy acostumbrada a hablar así euskera. No suelo hablar tanto euskera. Y pues se me dificulta. Ay, no sé hablar, Ay, repámpano. Se me dificultó hablar, ¿sabes? Bueno, como vi,
pues hicimos en euskera porque no, tuvo más votos, así que bueno amiguitos, espero que os haya gustado mucho. Adiós.